la mabotlelwana ngwadile botlola o fole jalo jale motheletši o dutse ko mana madula a bapile go kwa gore mabotlelwana a mopapa a swerego a bitšwa eng ebile a bereka go dira eng ebile a hwetšagala kae. Jale malome ka kapa mabotlelwana ke a swere mo ke mabotlelwana a ileng gore a ne ditaelo ka mogare tše di kgona go fodiša batho ba ba jwa go malwetši a go fapana gobane nnete ya ditaba ke gore batho ba jwa ga ba kgone go kry-a thušo, bontši ba hloka maroko ka ga bona, bontši maphelong a bona ba phelela go lla, ga ba tsebe gore ba ka llela go mang gobane ke fele ke bolela polelo e nngwe ntata ka kapa ke re bontši wa batho ke gore ba lla ba tšhaba go llela go batho ka lebaka la gore batho ba ba sega jale le gono le kry-ile thušo ba gagešo kgole le kgausi mo le go gona ka malwetši a le tshwenyago mo ke swere ditaelo tše e leng gore ke tlo di tlhalosa tše e leng gore di kry-ega kua ga Professor Moremi kgausi le letamo tše e leng gore maikemišetša tšona ke gore professor ga a di thoma go ba a thoma go diria o ba laetše ke taelo ya bagala be e leng gore ba šea lemegile gore batho ba bantšhi ba ne bothata ba go lla ga bane mo ba ka llelago gona bjale le hono re mo ba gagešo re swere ditaelo tša go fapana taelo e ke e swerego mo lehono e leng gore ke bolela ka yona ka mehla gore ke bolela ka mehla ke gore malome ka kapa batho ba bantšhi ga ba lemoge gore taelo tše re di swerego mo ke tša go ba phediša a se tša go ba bolaya ke tša go ba phediša gore batho ba kry-e maphelo ka metseng ya bona gobane ke tseba gabotse gore bontšhi ba bomme ba lla ka gae gobane ba tshwenya ke menkgo ye e leng gore e tšwa mo go bona mo godimo ga taba ya lehlapo, ba bangwe ba tshwenya ke dišo kampa sebabo se e leng gore se mo go bona, bontši ba tshwenya ke tlhoba boroko ya gore bagala ba bona ba re ba kopana le bona ba be le takatso and then ya mokgwa taba digwara mo maphelong a bona wa kry-a le gore ba se tsebe gore ba ka llela kae jale le gono re tlile ka taelo e ba bitša gore ke Z2 ye e leng gore e thuša bomme ba e leng gore ga bane takatso ka mo digwareng o kry-e mogalabe wa modimo a re ka mogekolo wa ka e re tsene ka mo re bone gore di a buang mara o kry-e le gore go ba le bothata ba e leng gore ga go kgone go kopana then taelo ya Z2 e kgona go thuša bomme gape o kry-e le gore ba ne dišo mo difahlegong ga ba tse gore dišo tša bona di diakeng ke lebaka la gore madi a bona ga a sepele ga botse mo mmeleng and then a hloka taelo e bitšang gore ke Z2 e leng gore e tlo kgona go ba thuša kudu gape le ka kua o kry-e le gore mme goba sesi ka gae ga santša e lehlapong ga santša a boe a fetse taba ya lehlapo go ba le monkgonyana o leng gore ga o bose goba mo lehlapong go ba le monkgonyana o leng gore ga o bose o e leng gore o kry-e le gore bo sesi ba dula le banna goba bagala ba bona goba masogana bona o kry-e le gore masogana ga a kgone go kgotlelela a sa kgoneng go kgotlelela a ria ke lebaka la monkgo gobane a se banna ka moka ba kgona go kgotlelela menkgo bjale taelo ya Z2 e kgona go ba gabotse ebile a re a fitlha ka mogae ka mo o kry-e le gore go na le bophelo bo bokaone kudu tabeng ya monkgo and then e thuša gape le sesi o e leng gore o tshwenya ke taba ya lesea mo go yena o kry-e le gore sesi ke motho a nyaka go lesea mara o makatša ke gore lesea le ga a kgone o le kry-a bjale o a makala gore gane lesea le ke tlo di bjang gore ke le kry-e ganeng wa kry-a le gore mogala wa modimo ga ane bothata bo ne le wena sesi ka lebaka la gore o ba le dibabo tše ntšhi mo go wena tše di dirang gore go o kry-a ngwana o swara o tlogela go swantse o kry-e ngwana o kry-e le gore ngwana o no feta pele ga nako Z2 e kgona go thuša motho and then a tla kgone go kry-a bophelo bo bokaone kudu motho wa bomme and then mo bophelong ba gage gape mo taelo ya Z2 gantši ke fele ke botša batho mabelang ka kapa gore batho ba bantši ba e leng gore o kry-e le gore o ntate ka mogae ka mo o ba le problem ya gore o ba le monkgo wa mohlapologo o leng gore ga wa loka taelo eo e hlokago ke lerumo la banna le leng gore le kry-ega fela kua ga Professor Moremi lerumo le re bolelang ka lona le betlilo ka ditaelo goba dipheko kampa dipheko tše bogale tše e leng gore di lebeletše gore botate ba bantšhi ba palela kua ka mageng a bona tšetše le subela ka lebaka la gore o kry-e le gore ka gae go ba le bošaedi kampa go kry-e le gore mme go lebelela ka mokgwa o mongwe go swantše o kry-e le gore wa digwareng o kry-e le gore ba le monkgonyana o mongwe o le gore a go gabotse mo go wena ka lebaka la gore lerumo le kgona go thuša gape bomme kra botate ka lebaka la monkgo e le gore a wa loka go ntate o kry-e ntate a ne bothata ba kudumela mo go yena ganeng kudumela ye a se moleko ke bothata ba madi a e leng gore ga gabotse mo go yena bjale ya thuša gore a be le monkgo mo botse mo go yena ebile a re a robetse le mokgekolo a be le maatla ka lebaka la gore ntate ka kapa nnete ya ditaba ke gore bontate ba bantšhi ba ba le problem ya gore ge ba santse ba ye digwareng le bakgekolo ba bona o kry-e le gore ntate o felela ke maatla
and then batho ba e leng gore ga ba tsebe ditaba batla ba bolela gore ke malwetsi-lwetsi e le gore ntate o na le ona goba ke mo a sepela go gona wa kry-a le gore ntate modimo ga ane probleme ke lebaka la gore ga ane maatla dilo a di sepele ga botse ba mo lekileng ka moleko mothata wa gore a tla re ga kopana le mokgekolo wa gage dilo di se ke di a sepela ga botse gape mo ke na le taelo ya dibatana e leng gore batho ba bantšhi ba tshwenya ke dithokolosi ka metseng ya bona kampa dibata tše e leng gore di sepela ka gare ga jarata taelo ya dibatana e kgona go thuša motho gore ga a na le probleme ya dibata tše di sepelago ka magae kudu ba bantšhi ke a tseba ba theletše lela ka bothata ba dilo tše di sepelago mo godimo ga masenke kore motho o re ga ke robetše gone dilo di sepela mo godimo ga masenke taelo ye ya dibatana e kgona go thuša motho gore ga e tshumile ka mogae and then tše di ka go nagana tše mpe bošego kampa tše ba di romelago batho ba bošego and then ka malapeng o kry le gore di felela ke maatla ka lebaka la gore taelo e go e tshumile di ba kgole le wena goba di ba kgole le lapa la gago taelo ye gape e thuša batho ba tshwenyago ke segateledi batho ba tshwenyago ke ditoro tše di sa lokago mo maphelong a bona and then taelo ye ya dibatana ga o e tshumile o tlo bona gore o bala bjala ka lesea go se ne se go tshwenyago gape mo ke na le taelo ya tokološi muthi ke taelo e leng gore professor Mrem ile ra dutše fase a kgona go lemoga ga botse gore batho ba bantši ba tshwenya ke tokološi ye e leng gore maphelong a bona e ba senyetša ditšhelete e ba senyetša manyalo e ba senyetša metse e ba senyetša dilo ka moka tše e leng gore ba di bereketše ga boima o mongwe o no kry-a le gore ke ntate o no bereka kgwedi ga e fela ka no ntšha 100 ranta o kry-e le gore bjale go ba le probleme ya gore tokološi tšere tšhelete ela then professor Mrem a bona go swanetše go ba go loketše gore a kgopele bakgalabe gore ba mo fe taelo ye ya tokološi muthi e thuša batho hlapa ka yona go feta o hlapa ka yona and then o tlo ba motho e leng gore le kua gare ga batho o kry-e le gore tokološi tše ntate ka kapa di a fapana gone tokološi e leng gore motho e moria gore ga a fitlha mo batho ba ne se mokwe bose kudu batho ba e leng gore ke rata gore batho ba bantšhi ba e le gore kudu batho ba ne di-business o kry-e le gore batho ba feta go wena kganeng lebaka ke gore tokološi e tepethušitše selo mo go wena se e leng gore batho ga ba se lebeletše ba santše ba seke ba bona bjale ka motho e leng gore o ka lokela go ba fatše o di rekišago bjale taelo yo hlapa ka yona go hlapile ka yona o tlo bona dilo tša gago di sepela gabotse taelo ya tokološi gape e thuša batho ba e leng gore sedimo ga se kgone go bola le bona gobane nte santse re lemoga malemoka kapa ke gore go ne meloko e mentši e pališago batho gore ba bolele medimo ya bona o kry-e ditokološi di tletše mo go bona le maswiswi taelo ye e kgona go thuša batho and then ba tla ba kgone gore medimo ya bona e bolele bona gabotse goba mangelo ya bona gape mo ke swere taelo e bitsang gore ke taelo ya meleko e leng gore go hlapile ka yona meleko ka moka e ba go reeletše go yona gare ga bophelo ba gago e kgona go felela ke maatla meleko ka moka ba e reeletšeng go wena gare ga thuto tša gago gare ga mešomo ya gago e kgona go felela ke maatla gobane nto santse re lemoga ke gore malome ka kapa batho ba bantši ba ba le probleme ya gore ba reelwa meleko gare ga ditsela ba bangwe ba reelwa meleko gare ga maphelo a bona o kry-e le gore o a bereka go mbjalo topona o bereka gabotse gane moleko gona o beilwego gare ga bophelo ba gago moleko e leng gore o nyaka go bona bophelo ba gago bo senyega moleko e leng gore o nyaka go bona bophelo ba gago bo hlakahlakana moleko e leng gore o nyaka go bona bophelo ba gago sa e felo o tlo feletše o sega ke batho taelo e ya moleko e leng gona kua ga professor Mrem e kgona go thuša and then meleko ka moka e be kgole le wena ke swere taelo mo e bitša gore ke pinki wa phediša pinki wa phediša ke taelo e leng gore professor Mrem o ile re ga a kgopela bakgala be a kuša gabotse gore go na le batho ba e leng gore maphelo a bona nkane gore a stakile goba maphelo a bona ba bona o kare ba faketše ka gare ga mabotlelo taelo e ka lebaka la mahlatsa e leng gore ba ne le ona mo bophelong ba bona o kry-e le gore motho go sepela mo bathong ba go botša gabotse gore wena o ne mahlatse mara mahlatse gago ga kgone go tšwelela bjale taelo e professor Mrem o bone go swanetše goba go loketše gore a kgopele bakgalabe gore batho ba ba stakilego mo maphelong a bona kudu ba le bago ba le di-business kudu ba ba nyakago mašwalo taelo e ke lešwalo lona ka bo yona o kgona gore o kgona go itshuma o kgona go hlapa ka yona go hlapile ka yona goba o itshumile business ya gago e kgone go lebelela gabotse e be business e leng gore batho ga ba e lebeletše ba bona o ka re business and then e ba gabotse ebile kudu ka lebaka la gore malemo ka ba santse re lemoga gore business ba kgone go iria gore o kry-e le gore e ne maatla mara tšhelete ya gona ga e fihla ga o kgone go tseba gore o santse o e berekišeng bjale taelo e kgona go thuša ke sore gape mo lephakama le kudu le thuša batho ba e leng gore ke ba profeta kampa dingaka goba o motho fela o tshwenya ke sedimo o tshwenya ke moya and then wa makala gore gabotse mara nna moya wa ka o tlo tlharologa bjang jwale taelo e kgona go thuša gore business ya gago e sepela gabotse go le motho wa moya bagalabe ba tle go wena gabotse goba mangelo ya tle go wena gabotse
o tlo kgone go bona mangelo ya geno ka lebaka la gore bontši wa batho malemo ka kapa ba phela ga ba tsebe medimo a bona ke fele ke bolela tabeng o kere go bohloko go motho goba go madimabe go batho ba e leng gore o motho o kry le gore o thasitše goba o thasitše semoya goba malopo goba dilo ka moka mara o kgone go tseba modimo a go swerego gore ke mang ebile o feletša go hlakahlakana o phasa medimo merong bja letaelo e ya lephakama e kgona go thuša motho gore medimo ga e kgona go theoga gape ge medimo e sa go tshwenya taelo e kgona go thuša o tsebe gore o swantše o tšee tsela e feng mo bophelong ka lebaka la gore bontši ba batho ba binne malopo mara ba sa swanela go bina malopo mara bothata be se taba ya ngaka tša bona be e le medimo ya bona o kry le gore e tikutile ba letaelo e ya lephakama e kgona go ntšha medimo mo e le go gona e tšwelela gape mo ke swere taelo ye ba e bitšang gore ke oli ya bophelo e thuša batho ba e leng gore o kry le gore o mme goba ntate o tshwenya ke stroke goba o no ba motho fela o e leng gore stroke a sa tse sa go swara o kgona go tšea taelo e ya oli ya bophelo and then wa tlola ka yona go tlotse ka yona meleko ka moka e leng gore ya loka mo go wena and then e kgona go sepela kudukudi meleko ya stroke meleko ya go hloka bophelo bo bokaone meleko ya maoto meleko o kry motho matsogo a khokoropane gausi o kry le gore dumeditše motho goba o kry le gore gatile mo e le gore ga wa swanela e tloša meleko ka moka ye e sa lokago gape mo ke swere taelo e ba bitšang gore ke tlola o fole ke bolela ka mehla ke re batho ba bantšhi ba medirong ya bobona goba ya di-family goba ya meleko le metswalle wa kry le gore goba le probleme ya gore ba dumediša batho ge ba fetša o dumediša batho melekoši e ba šitše morago o dumediša motho le hono go sasa go tsoga o ba le probleme ya bothata ba letsogo o kry le gore dula di sepele gabotse gobane meleko e mentšhi e leng gore gona malemo ka kapa ke meleko e leng gore batho ba e kry ka mokgwa go dumediša wa letaelo ye mmereko ona ke go tloša meleko ye e leng gore batho e ka tsena mo go bona and then ka mokgwa go dumediša taelo tše ka moka tše le tše dingwe tše e leng gore ke tše ntšhi tše e le gore di gona di kry-ega kua ga professor Mremi gausi le letamo kua ga Matlala Ramošibo and then professor Mremi ke sa boeletša gape professor Mremi o dula ga Matlala Ramošibo gausi le letamo goba professor Mremi o dula ga Matlala Ramošibo gausi le Mmabolo Holo se a buswa ke mo e leng gore o tlo kgona go mo kry-a gona dinomoro tša mogala ge o hloka taelo tše ke bolelago ka tšona o tlo folela nomoro o tlo folela mokgekolo wa professor Mremi mo go 071 398 1508 071 398 1508 mo o tlo founela mokgekolo wa professor Mremi ko e leng gore o tlo kgona go order ditaelo go yena kua ga ngaka Mremi ge o hloka thušo ka tše di latelago professor Mremi o thuša batho ka mokgwa ditaola le mokgwa meropa o alafa malwetši a mantši a go fapana professor Mremi go mo hloka go ba nyaka o tseba gore o bereka buang o tlo folela 060 959 0303 060 959 0303 goba o tlo folela 079 170 9862 079 170 9862 nomoro tše ke tlo lefang tšona mo ke ge le ne le complaini mabapi le service ya kua ga professor Mremi ka botlalo le tlo folela 072 le tlo kry-a nna 133 6761 072 133 6761 ke mo e leng gore le tlo kgona gore kry-a gona ge le ne le complaini ya mmereko mollo mongwe kua ga professor Mremi mo e leng gore a o le swara gabotse goba service ye le kry-ileng e sa le kgotsofatša bjale malome ka kapa nna ke boela morago ke re ke lebogile nako e le mphile go yona ebile ke re mošate ke mo ke tswa go gona Thobela re a leboga mopapa re a leboga wa tseba re a leboga mongaka a wa di-product di kwagetše ke tshepa gore le batho ba e lego gore ba dinyaka ba tloga ba kwele gore gabotse ke kae mo e le gore ba swantse ba di hwetše gona Thobela jwale malome ka kapa sa mafelelo se ke ratang go se fetiša ke gore ka mokibelong re bina kua ga Matlala Ramošibo re goroša Edmond Makola